Aiko maune na akurekolu ipisete edialo echel kwa penati kwale agari aka icheda kodisuta kalo kata kui nisi elomonti kanu amamu na inyamatalu itanere edialo Charles Bula nisi epolo kitatukoto na kakata kui Fish Farmers Association ka FIFA nisi obuatema ebe itanete kwa na kisi agari anu ka apachitano kirdidi agari alu nyama kese erai na ituri yakindi nyamate disi erai dum yare kilo isa kanyape inane di district konye diche erai si kulepek iso amainene formalizing locally kanati dumuni se maize brand inyala kiniteke de omena buku kinte ngpongun aneni se losa mota ajepe lwe cabbage ngun kede remain silupo kande no chori monga amweteka lo akokorek yaunso ngule pia kinete cheburuda ngpongun kwa ine chakanikilo nipena bebela kineda berubuko kinete lulu akokorek onyamete kesi nesi wanyi najebe mamsolo le kaulo ipedo ragwela ibia na nare ameneso aitana do kesi ichi yakotoma epita kagaria kesi abakasi ebe etamtos kesi ailipa achuma na isomai inyamata lu edialo echor kanejai apugan chado ni nyamata depa konye kwa na utado na rere na ipesa isoma ni nyamata na nyara isomai e grupo lo ka FIFA lo yake da gari isomai pita koronu epo kwa na regu bone ko sa gari ya aita tolom ni nyamata tetera patana ari amsipera ameni nyamata ne yasemo do lwa ngai sio kuro kenge pod loy pitune ta gari jo kana richa na sinyamata koto sa soma gogo ngara ksia fuga acho mangini asipo kisi so teteri ngara lisha ai tolom ni nyamata lo agaria kakokuri federai ai tana garia kos polute jok era ko fane mameti nyamati chanasi engo kwate ngo mameni apere ngadumai na nyamata lo agaria challenge le jar sana ebo nesi inyamata lunyo lo pisere ikole konyera jasa tamna papariaon idumberi isiringi diso gweli kilo sitomona kaisare ngirkini atana pono pol nesi dumana bara gwela na sane iperi agwelare konyama meme dauni ajoko idumuni achepa kisiringi lo omti yoti peri adumana milioni toma era ya gwela achepa ko dumuni milioni doktari milioni yare kwa hin odumuni ande be soma eselos kwa papote lipito la chuma nebu na som nyamata lo agari ukata fi district eira pugan kwenye bala pugan ebe odumuti nyamata ibore itogolo ngana chuma ngin apya kinto makede store ikota kiro ninda beno koyo ingese abala ebe pol etia ilo edialo yangono no kokinga noi odisuta lo soroti nara ipu igaraman kano etudo lono disuta lo katakui kasio da ikulepe kiyel so be do la chuma ngin tersa me dauni kapuno le perta ngara kin so ito so mi kosidwe average ko gwelari soti kilo lo akole lu kumini kanyare ani ochalo kanyare ne penen konyedo ibore na ite du chai kioni le dia kata ya oni lo soroti edun bi marakiti e business woman ara man ba marakiti ke garam da do roto toma dum je do nde dia ne osoko ni lo chori mongi na ara soko ndo alailo ikeone tiai eja sumonda opotilipata eriongetelo chori abunere kwapkano ajeno na chokisho nu itoritos epitak edialo echor so akiroka tangu ngesi kontro ailipi le ministry le takirono agaria honorable minister totado wa oserera lailo o tamberejo anye ponlo ngara kana jo sa bitaka justice kada mshote na ejo kuna konye ekodoti sa bogun bere kwa pa ngeto ni akore ko be what are your challenges do de pona lingara kinere so yes special fund lo itebe kitaine Kanuka TV East Francis Ochen kodisuta kalokata kui